يا أفان أرم أوان ننسد آمدو يونن دو إيدا بريتك كان ياددو. كلام الإمام الترمذي وان إمام الترمذين جئه إمام الترمذين كتاب إساكا سنن الترمذي جاء مكيسة أكجئ الرهدون ور وبيخو وان أصحاب أمري في أصحاب علي في نما إسال لمان هنتين الرئيس أدف مرتي ديما سن تراويهن ركعة دي دمجتشو تراويهن ركعة دي دمجتشون وان سفيان الثور ابن المبارك شافعين أبو شافعين أكجئ أكنتن والربيتية مكتي كنين تراويها ركعة دي دم صلاة أرجه دبين ترمزي هنغان ابن رشد كتاب إساء كان بداية المجتهد جاء مكيسة أكجئ مالك ياد إساء لما نرى توكو كيسة أما اللي أبو حنيفا أكسما أحمد قيام رمضان ركعة دي دمتيو فلت وتري ملي إمام النووين كتاب إساء كان مجموع جأمو فولة إبشني في دي دمي جها كيستي أكجئ مذهبني كينيا مذهبني شافعي جتشو تراويهن ركعة دي دم سلامتا خدنين سن ترويها شن جأما ترويهن تكا ركعة أفر سلامتا لمان أبو حنيفة آفي أصابن إساء أحمد في داود في نمن إسان هنتين اللين أكس مجأن قاضي إياد تراويهن ركعة دي دمتيو الرهدو والردين بخرى أوديس مالك تراويهن ركعة صدومي جهجأ وتري ملي علمان خينيا تراويهن دي دم جتش أرتي واني رقا قدته وان بيهقين خرافا ياك أبون أصحاب تيتشا سائب الميازيد الرا ربي سراها جالتو أوديس أصحاب تيتشي أكجئ أرم إسلاما زمن أصحاب عمر المخطاب ربي سرها جالتو باتي رمضان ركعة دي دم صلاة ركعة دي دمن سن كيستي قراتي ديرسن آية إبلا مفا قرأني زمن أصحاب عثمان كيسة أبتينس اتجاباتو كيسة أولي إسانت إركتني دابة أكسما يزيد المرومان الرا واني أديفمي أرمي إسلاما زمن عمر ابن خطاب ربي سرها جالتو ركعات دي دمي سدي صلاة هل كرمضان حديث كان مالكيتو أوديس أكما
beyhaqiinis odeesse haa tayuu karaa adda cita'aan odeesse maalif yaziid ilmi haaruun ashaab umar hin dhaqqabne beyhaqiin akki je'e hadiisni diiddama je'uu fi hadiisni diiddamii sadii je'u lachuu bakka qaba walin dhabu maalif kan diiddama je'e taraawiiha qofa odeesse takkaayuu hime kan diiddamii sadii je'e taraawiiha fi witrii hime ammas beyhaqiin taraawiihni takkaa qiyaamni ramadaana raka'aa diiddama tayuu ashaab aliyyi irraa odeessee jira rabbi isarraa haa jaalatu majmuu'a imaamu nawawii fuula 568 laal كلام الشيخ ابن تيمية دبي شيخ ابن تيمية ابن تيمية كتاب إساكا فتاوى جاء مكيسة أكجئ وان نوبيك كمي رقئ أبين المكعبي زمن عمر هقا صلاة تراويها نمان صلاة تراويها ركعة دي الدم وتري ركعة سدي صلاة تري دوبة الرهدون علماء سنان سني جتشا أرك وان كعب فول مهاجروتتي في فول أنصارتها درتي سندلقيف جتش kan nam tokkolleen harkatti hin qabin yookaa irratti hin didin fatwaa najdii keessatti sheekh muhammad abdulwahaab raka'aa taraawiiharraa gaafatamnaan akki je'e ashaab umar rabbi isarraa haa jaalatu gaafa ubayyi irratti nama walitti qabe salaanni isaanii raka'aa diiddama ture je'e duuba wanni ulamaa islaamaa kan duraati fi kan boodarraa naqqalle takkaa dubban takkaa fuune hedduun sun wanni raggaasiftu shakkiin mal'etti akka wanni ormi islaamaa ar'a dalagu taraawiiha raka'aa diiddama salaatun isaanii haqa irraa maquun hin taane ta'e nu addeesse sun waan dalagaa asaaba'aatin gajjabaate ammallee waan ulamaa'in mazhaba afranii irratti walii galuudhan cime ulamaan mazhaba afranii mujtahidoonni kanneen gaara qajeellu'oo tayan kanneen zamana hunda ifaa beekumsaa tayan irratti walii galan sun waan umar faaruuq kan rabbiin arraba isaati fi qalbii isarra haqa kaaye itti ajaje akka hadiisni fayyaa qabu nu addeesse yookaa dhufeen harama makkaa madiinaa حرم مكة والمدينة
nuti ummanni islaamaa wanni dubbii tana keessatti jala deemnu harama makkaati fi harama madiina'aati masjida makkaa kan rabbiin qiblaa masjida islaamaa kan bayaadhiyaa hunda godhe rabbiin masjida harama makkaa dubbatee akki je'e eegan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جئ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين معنى الإساء من در درسو نمن إسا كيست رب إباد أوفكايا ميوكا أوممي مسجد مكة كيس جرو بكة جتشون makka jechuu ammas wanni ormi islaamaa dalagaa taraawiihaa irratti laallatu masjida nabiiti kan sodaa rabbi irratti jaarame kan rabbiin nama isaa faarse hunoo akkana je'ee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين معنى نساء مسجد درسو صدار بالرتجار مكيسة صلاة أوتو كان برر حقا masjida san keessa dhiira najisarraa if qulqulleessuu jaalattuutu jira rabbiin warra if xahaarsu jaalata mee salaanni taraawiihaa raka'aa meeqan harama lamaan keessatti salaatama zamana sahaaba irraa qabnee hanga ar'atti raka'aa diiddamaan hin salaatamu haramni lamaan qiblaa masaajida islaamaa hunda si ummanni islaamaa waan badduu diinaa keessatti argamterratti waliigaluun namni hundi waan san jaalatee itti cal'isuun ni mijaaya kan isaan keessa warri fiqhii beeku warri hadiisa beeku jiru zamanni dheeran ummanni hedduun kan nam tokkolleen raka'aa diiddama salaatun bid'aa je'ee irraa isaan hin dhoowwine zamanni dheeran sun isaanirra dabruun ni mijaawa odoo bid'aa munkara ta'ee jiruu akka warri waan beeyne kan ammaa kun je'utti waan salafni takkaa warri islaamatti dura dursoo seene dalage qabatu'utti nama yaamun najdii fi hijaazii kaate yookan taraawiiha raka'aa diiddama salaatun bid'aa ta'e akkamitti ulamaa'in su'uudi'ii harama lamaan keessatti dalagamuu itti dhiifti takkaayuu dhiifte kan akkasuma ulamaa'in islaamaa tan biyya hundaa itti ida'amtee cal'isan kan munkara diin keessatti argame dura dhaabbatanii hin deemsifne makka keessa bara 36 taa'e
رمضان هند مسجد الحرام كيستي إمام تراويح ركعة دي دمنون صلاة ركعة دي دمنون صلاتتي وتري ركعة سدي نون صلاة كان أرمي قردان علماء نجديت في حجاز أكسما علماء بيوت إسلاما هندي وججرت كان ما ركعة دي دم صلاة جأني هن إنكار تكايو هن أوين دوبا سن هندي akka taraawiiha raka'aa diiddama salaatuun karaa ta'e raggaasisuu isaanitii miti inumaa akka sun irra caalu beeysisaa miti sunnaa umarii fi ijmaa'a sahaaba'aa jala deemu'uuf jecha rabbi isaanirraa haa jaalatu أمس مسجني إسلاما بياديتي كابا كبتي زمن خين خنا ور صلاة قوتما كيستو رمضان كيس الرهدون إساني مسجد إسانتي تراويح ركعات دي دم صلاة مغربي في مصر في شامي سعودي باكستان حبشا كيستو مقالا يوكا مندر غغردا موتما أوروميا كيستي دوبا ورّي دي دم صلاة كن هندي akka warri salafa ifiin je'u sayutti jallinarra jiraa akkamitti mee ummanni islaamaa ummanni muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu jallinarratti waliigala odoo dhugaa dubbataan dhugoomfamaan keenya nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu hunoo akkana je'u لا تجتمع أمتي على ضلالة وفي رواية ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة معناه نساء أمن خية جلنا الرت ولينقل يوكا ربين كان أمتك هي جلنا الرت ولتك أبو هنتاني جتشو بكمسة أكمل كان أمة إسلاما جلسوا واننا ما أجبوا يوكا دينكو ورّي تراويها ركعة دي دم صلاة هنجر بدعة جئكن كنين ضد بكمو جالتو يا بتني علم في أرمّان beekamuu fedhan kun yaada karaa dharraa baye yookaa yaada hamaa qaban yookaa je'an yaada warra nu dura dabre hunda wallaalan darbatuun keessa jiru yaada ummata islaamaa hunda jallisuun keessa jiru yaada ulamaa'ii islaamaa ka warra durii fi ka warra ammalle'een wal dhabuun keessa jiru yaanni jara kanaa zamana ashaab umarirraa qabnee hanga zamana keenyaa kanatti isaan malee namni biraa hundi jallinarra jira je'an
isaan biratti namni taraawiiha diiddama salaatu hundi jallinarra jira hanga wahi beynan isaan himatan nama taraawiiha 11 ida'ee diiddama godhee salaate akka nama salaata zuhurii raka'aa 4 ida'ee 5 godhee salaatetti fakkeessanitti ammallee hanga nama taraawiiha diiddama godhee salaate nama sunnaa fajri'ii raka'aa 2 raka'aa 4 godhee salaatetti fakkeessanitti duuba taraawiiha zuhur itti fakkeessun yookaa qiyaasun qiyaasa badaa tayuu isaa namaa mul'isa ammallee waa beekun isaanii jallina tayuu beeysisa akkasuma qalbiin isaanii doomaa tayuu agarsiisa namni gariin kitaaba barreessee akki je'e namni taraawiiha ida'ee raka'aa diiddama godhee salaate inni akka nama salaata nabirraa nageenyi isarratti haa jiraatu karaa fayyaa qabuun dhuferra ida'ee salaateti inni akka nama zuhurii 5 godhee sunnaa fajri'ii 4 godhee takka rukuu'a 2 godhee takka sujuuda heddommeeysee salaateti je'ee waan kana fakkaatu kitaaba isaa keessatti dubbate haa tayuu haqaanin kakadhaa wanni inni dubbate sun wallaala mul'ataa beekomsa badaa kan aduu wal akkaa sami'ii keessaa mul'atturra mul'atu silaa mee akkamitti nama beekomsa dheera'an qaba jedhu kan dubbii diin keessatti ijtihaada godhuu himatuuf fardii sunna irratti qiyaasun gaya mee akkamitti nama salaata taraawiihaa takkaa qiyaama ramadaanaa 11 ida'ee salaate akka nama salaata fardii ida'ee salaatee godha si kun akka khillee hiddi itti qiyaasu'uutii miti akka maymaakni ji'u namni waan beeyne awaamni kan fiqhii hin baratin nama salaata duha'aa takka salaata waare'ee raka'aa 4 salaatu fi nama maghriba raka'aa 5 godhee salaatu adda baasa salaanni duha'aa sunna'aa hanga ida'ee salaatuu qaba je'ee ammoo maghribni fardi'ii raka'aa 3 ida'ee salaatuu hin qabu je'ee adda beeka yookaa adda baasa namni waan beeyne doofan nama salaata ishaa'iidhaa dhiise fi nama salaata taraawiihaa dhiise adda baasa adda tayuu beeka namni salaata ishaa'iidhaa dhiise jallataa kaafira je'ee waan salaata fardi'ii dhiiseef ammoo namni salaata taraawiihaa dhiise
nama sunnaa dhiise dilii hin qabu je'ee duuba mee akkamitti namni wahin beeka je'u kan an mujtahida ifiin je'u nama sunnaa taraawiihaa keessatti waa ida'e nama fardii keessatti waa ida'een wal fakkeesse mee heera yookaa ahkaama hadiisa fi qur'aana irraa baruu barbaadun akkanuma yaa mujtahidoota zamanaa nuti barreeffama yookaa kitaaba xiqqaa kana keessatti dubbiftoota keenyaf waan sheekul islaam ibnu taymiyaan warra akkanaa kanarratti deebisu'uu je'ee dubbate dhiyeessina akka namni aylii qabu kan ija haqaan argu qabu dubbii nama waa beekutii fi dubbii nama waan beeynee adda baafatuuf jecha rabbiin ol ta'e akki ji'u eegan a'uudhu billaahi min ashayxaani irrajiim je'e wamaa yastawi al'acmaa waalbasiir wala alظulumaatu wala annuur ma'naan isaa namni ayliin isaa waa gartuu fi kan ayliin isaa waan garre wallaala'aa fi beekan wahi walqixaa ammas dukkanaa fi ifaan takka ifni wahi walqixaa jechuu yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu